السلام عليكم الخوص. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في واحد اللعبه بسيطه. المقابل ديالنا دعونا بزاف، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في قناه ديالنا الخوص. تخلينا نحكم مطر اذا قدرتوا تكملوا الفيديو حتى الاخر. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا ونتلاقاو في الاخر. دايروا درت واحد التحدي مع واحد صاحب هذا الوطيل هذا، وقلت له راه المغرب ان شاء الله غتتاهل. قال لك الا تاهلت المغرب نشعل لك الضوء الاحمر والخضر نتاع الرايه ديالكم في الوطيل كامل. ها انتم لالا، ها انتم، ها انتم، ها انتم، ها انتم رايه بلادنا، ها انتم، ها انتم في اسبانيا، ها الماتريكول، ها هي واحدة أخرى معيقوشة باللغة الإسبانية، ها انتوما، ها انتوما، ها ماتريكو إسبانيا، واحدة أخرى ماتريكو إسبانيا، ها انتوما، وانتوما الراية ديالنا مشعشعة، ها هي حمراء خضرا، ها انتوما، حمراء خضرا. يلا Je l'ai trouvé avec la police. Alhamdulillah. السلام عليكم. وش بخير؟ روتار. هو يسوق يزرب وانا ما عنديش لاسيم وما نعرف طريق، ما نعرف والو، هو غير يروح. نعرف. الحمد لله. طلعت هذه بقى نحطها شكرا بزاف. المغرب. Je suis même pas encore rentré à Tanger, déjà je suis amoureux. والله la police يحلى. La police elle nous a donné de l'eau froide, gelée, ça fait plaisir de ouf. You see that? We just arrived in Morocco and the police gave us like cold water. Bro, that's Morocco. Very. المغرب بتحب شيئين. اوف. الشعب المغربي البشوش والاسعار، وبتعشق شيئين: التاريخ المغربي من ايام يوسف بن تاشفين وغيره، والعمران المغربي عندهم طابع خاص في التصاميم من مئات السنين وشيء رهيب. وانصحك بشيئين: اولا انك تسكن في الرياض ولو ليله. الرياض هي قصور للنبلاء والاغنياء سابقا من مئات السنين تحولت لفنادق، بتعيش التجربه المغربيه على اصولها. والنصيحه الثانيه: خلك محترم، تنحط على العين والراس، والشعب المغربي بنفسه بيساعدك في كل شيء تحتاجه. خليتها مزيان. عمر بزاف. اوه معدفونه يا خمليه مزيان بزاف. اوه بسم الله. واو مزيان. This is African Asian pizza called مدفونة. واو مزيانة بزاف. انتنا معلمة. اوريجينال. ¿Que si ir a Marruecos cada año es aburrido? Bueno, personalmente diría que no. Cada día una aventura nueva. Buenos días, os baja el 10 huevos de desayuno y a vestirse para la playa. Mi hermano y primo fueron a hacer deporte. Y el único deporte que hago en vacaciones es estampar. ¿Y qué? Eso sí, como bastante frutas, sobre todo higos. Un manjar, nena. Guapa, y con la tripita llena, pa' fuera. Se complicó un poco sacar el coche. Pero vamos que nos vamos. Obligatorio montar nuestro propio show con la radio porque no me van los datos. Y para cambiar de aires fuimos a un pueblo diferente. El pueblo se llama Chagasa. Y digamos que para llegar el camino era curioso. ¿Qué tenía de especial esta playa? Estaba vacía, limpia y el agua de mar estaba caliente. Yo me tomo mi Hawái de piña, evidentemente. Y metimos el melón en la arena a la orilla. ¿Para qué? Para que se enfríe. Trucos de abuela. Toma. Yo os dije que solo zampábamos. Y después del tercer desayuno, nos metimos al agua. Bueno, mi padre tardó un poco en reaccionar. Pero mira qué bonito. La clave de Marruecos es ir moviéndote. No quedarte en el mismo sitio todo el mes. Mi padre y yo somos los primeros que a cualquier plan decimos que sí. Se notaba que habíamos madrugado. Intentamos grabar un par de escenas cool. ¿A qué costo? Y claro, aquí, en medio de la nada, te encuentras un caso. ¿Os acordáis del melón? Pues lo mismo hicimos con la botella de Pons, para que se enfrías. Porque aunque fueran las 7 de la tarde, hora de comer, es que los huevos del desayuno llenaron. Lo que comimos fue un tagine de pescado que estaba buenísimo. Love language de mi padre, darme el primer trozo de fruta. No sé en qué momento ya se estaba haciendo de noche. Esto
contaba como comida, merienda y cena. Mira estas vistas, nena. Y también estas. Y sorpresa, nos paramos en un mirador. Es que con este atardecer, ¿cómo no te vas a parar? Piensa que soy de Madrid y no veo el mar en todo el año, así que déjame disfrutar este momento. Y en un pueblo que paramos, literalmente nos rodearon el coche niños pidiendo dinero, claro. Y llegamos a casita y me encontré a mis hermanos y primos merendando y viendo el fútbol. Hombres siendo hombres. Y yo a limpiar los platos. No malentendáis el contexto. Me tocaba a mí ya. Y ya me tocaba irme del pueblo. Y la despedida de mis hermanos es un poco rara. باش نفحروا. Mi hermano hizo árabe. Yo hablo perfectamente, ¿vale? Sabe que en este momento justo ha sido una lapsus. Decidme si queréis un blog narrado en Darija. Sería un show, como la carretera de aquí. Creo que la gente no teme a morir. Y muerta condujo aquí. Esta gente, entre ellos mi padre, están comprando pescado recién sacado del mar. Y llegando a casa me encuentro esto. Eran mis amigos lanzando fuegos artificiales por la carísima. Aquí nunca sabes lo que te vas a encontrar. Por cena, pepinillos, queso e higos. Mal que tenga la barriga enjarbotada. Y pues ya está, more. Adiós. If you watched my last video, then you saw me discussing the challenges of traveling to Marrakesh and not wearing the appropriate clothing. My name's Mercedes, I'm a travel content creator, and I focus on affordable luxury. So here's the thing. In the video I stitched, the girl mentioned that it was fine to wear revealing outfits as long as you were going to Western places. She also said it was fine to dress like this as long as you had a scarf to cover up. There are two problems with this. One of which being, if you're going to Morocco, specifically Marrakesh, then you probably want to stay in a riad. There are thousands of riads that are in the Medina. The Medina is the #1 place that you'll experience harassment while you're in Marrakesh. And guess what? To get out of the Medina, it's like a 7-minute walk to get to a cab. So if you, on your way to a Western place, are staying in the Medina and you have to catch a cab, on your way to simply catching a cab to get to a place that's Western, you will be catcalled and hollered at in ways that will make you physically ill. I'm speaking from experience. And here's the thing. A lot of people watch videos and only watch the first few seconds, which means that they saw all of her outfits and assumed, oh, I can go to Morocco and dress like I'm in Tulum. Problem. Also, you could dress like that, but why would you? Because again, traveling and respecting people's culture where you visit is a key ingredient for a recipe of success of enjoying a destination. And also, as a woman with curves, hips specifically that are 52 inches, there's no way that I can wear revealing clothes, then just throw on a scarf and be fine. And since hundreds of thousands of people saw that video, I guarantee hundreds of thousands of people think it's okay to dress like they're in the club when they're in Morocco. As a full-time travel content creator, and not just a girl that takes trips, it's important for me to share as much useful information as possible so that women can safely navigate their way around the world and enjoy experiences that have been on their bucket list. And if you listen to information that can put you in harm's way, it will impact the experience that you have and what you come home and discuss, which then drives fear among other people because your experience was rooted in misinformation. السلام عليكم الخوت، كان هذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم. حاليا كنحاولوا نوعوا في المحتوى ديالنا، كل مره كننزلوا شي حاجه جديده وكل مره كننزلوا شي حاجه مزيونه. تقدر تكون جديده، تقدر تكون قديمه. طبعا حنا ماشي محتوى اخباري 100% باش نعدلوا كلشي جديد. اي حاجه كتعاون المغرب وكتفيد المغرب وكترفع بالكلمه المغربيه وبالصوره المغربيه فاننا كننزلوها. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، حيث انه بفضل سبحانه وتعالى ثم فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 20,000 مشترك، ومع بعضنا نقدروا نوصلوا 40,000 مشترك في هذا الشهر هذا. عندي الثقه في الله وفيكم، حتى حاجه من بعيده، ونوصلوا ل 100,000 والمليون، وعلاش لا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.